Gorska služba spasavanja, po prvi put počet će sa obukom žena iz oblasti spasavanja i pružanja pomoći u vanrednim situacijama. Koliko pripadnica lepših pola će se naći u redovima Gorske službe za spasavanje, reći nam sada naša Mirela Živković. Mirela, pokušavaju sigurno i tebe da nagovore da im se pridružiš, je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro, ja bih voljela, međutim oni su već izabrali više od 30 kandidatkinja koje će narednih 3 meseca otići na obuku. Ja ću se svakako prijaviti sledeće godine. Nemanja Milić će nam reći kada kreću zapravo na obuku, već sledećeg vikenda, koliko sam razumela, i koje ste izabranice lepšeg pola izabrali. Dobro jutro, Nemanja. Dobro jutro, poštovanje. Obuka kreće sa radom 19. septembra, dok će 12. septembra da bude konferencija za štampu i najava obuke na Avali, ujedno kao i predstavljanje kandidatkinja koje će učestvovati na obuci. Ko su kandidatkinje? Pa kandidatkinje su, to će biti žene koje žive na područjima koje su bile zahvaćene prošle godine poplavama, znači Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac i kandidatkinje iz Beograda. Da li imaju neka iskustva, dakle, da li su one iz planinarskih nekih sekcija ili imaju neke fobije? Da, pa to je bio jedan način gde kako smo stupali u kontakt sa kandidatkinjima putem planinarskih društava, sportskih društava i raznoraznih sportskih udruženja koji se bave ekstremnim sportovima i sportovima koji su vezani i okrenuti ka prirodi. I samo mi recite, tih 30 žena će biti obučavane konkretno iz čega sve? Pa oblasti koje se pokrivaju na obuci teorijski i praktično, znači to će biti pružanje prve pomoći, zaustavljanje krvarenja, osnove tehničkog spasavanja, osnove evakuacije, osnove transporta, osnove komunikacije na terenu, osnove pretrage i učestvovanja u pretražnim akcijama. Apsolutno sve isto kao i muškarci. Tako je, da, otprilike od sve oblasti koje se pokrivaju u Gorskoj službi spasavanja, mi se trudimo da pokrijemo i to što više u ovoj obuci prema ženama. Hvala, Nemanja. Ja ću samo iskoristiti priliku i da pitam gospođu Aleksandru Stankov-Mijetović, kada ćemo videti ove devojke, odnosno kandidatkinje odnosno u redovima Gorske službe spasavanja? Kažem, jako brzo, Gorska služba se razvija i raste, naši tehnički kapaciteti, isključivo to, trenutno nam ne omogućavaju da imamo žene spasioce, ali mi se nadamo da uz jednu dobru organizaciju i razvoj i pomoć, kao što je i ovaj projekat, ćemo moći da se razvijemo i da imamo dovoljno kapacitete da primimo i devojke u redove spasioca, ali osim što devojke nisu spasioci, devojke su i tekako uključeni u rad naše službe, tako da eto, da sad nalazimo to svoje mesto u saradnji i pomoći. Ovaj projekat finansira vlada Japana kao jedan odgovor na ovu kriznu situaciju koju smo imali i program za razvoj Ujedinjenih nacija je pozvao uglavnom ženske nevladine organizacije da se priključe, dakle, jačanju kapaciteta žena za borbu protiv reakciju u kriznim situacijama. Mi smo dokaz da to nisu samo ženske nevladine organizacije, te koje treba da pomognu razvoju i jačanju kapaciteta žena. Mi smo se priključili ovde i u ovoj našoj oblasti gde smo mi zaista jaki, gde možemo da pružimo, uključit ćemo se u ovo. Kako će reagovati naši muškarci ukoliko ih žena bude spašavala, recimo na nekoj planini ili nešto, ukoliko budu bilo kakvoj nevolji? Šta mislite? Mislim da povređena osoba ima slične karakteristike i muška i ženska. To su određene panike i to moj kolega može još bolje da kaže. A jedan dobar obučeni spasilac, kakav će biti svaka žena spasilac koja uđe u Gorsku službu, svi naši spasioci trenutno će odlično znati kako da pristupe tom jednom, pa čak i uspaničenom muškarcu potpuno, da to odrade kako treba. Tako da nemojte brinuti, bit će srećan i zadovoljan što mu je pružena pomoć onako kako treba, adekvatno i brzo. Ja verujem da je tako i verujem da će mi pripadnice Gorske službe spasavanja preneti svoje iskustva, da ćemo ih snimati i popričati sa njima kako je prošlo spasavanje, recimo negde na nekoj planini nekog muškarca koji je možda i duplo teži od njih. I eto, toliko za ovo uključenje. Studio. Hvala, Mirela, pozdrav.